Seintiau Newydd, 9 heb golli ym mhob cystadleuaeth. Mae yna brobl yn dda i gael ergyd ar y targed fan yna, do? Danny Holmes, peniad sal gan Danny Holmes i dio. Dylai fod jyst penio hwnna i ffwrdd am idnod ildio Cei Connah. Mae'n jyst peniad syth as brobl y lifoli techneg campus. Clark, da chi'n teimlo bod hwn yn gallu agor y drws. McManus, waith o fynd i hyn! Na chi ymdrech, na chi arbediad. Un cyffyriad allan o'i draed, un arall bach, edrych un allan o'i draed yma, un bach ffona nice. Mae yna i fi, bob dim yn positif. Ti'n gwybod rwan dwt, mae'n mynd i gymryd moment i rywun. Falle mae moment McManus ydi. Oedd hi'n ymdrech dda ganddo fo. Oedd Marriott yn ceisio mynd am Williams. Mae Williams yn disgyn oedd y bel di mynd. A mae'r dyfarnwr yn rhoi cic o'r smotyn. Mae'n rhoi cic o'r smotyn a'r dyfarnwr cynorthwyol. Y dyfarnwr cynorthwyol yn bendant sydd wedi newid i feddwl o. Dim amheuaeth gynnau am hynny. Dwi ddim yn gweld hyn. Na i ddeud y gwir. Oes na... Na, come on, mae'r bel di mynd oddi wrtho, mae di camrioli. Mae yna yn un meddal go iawn, penderfyniad anghywir yn y marn i. I sgorio i 7fed o'r tymor yn y cyngrair. Dyna sut da chi'n cymryd cic o'r smotyn. Os oedd na amheuaeth am ei dilysrwydd hi, oedd na ddim amheuaeth am y ffordd y cafodd ei chymryd. Ac mae'r ymwelwyr ychydig bach yn ffodus ar y blaen o gol i ddim. Nôl a hifan i'r cae. Redmond. Fydd na... Honna. Nid yma tro cyntaf, mae Horan di bod yn ei chanol i efo Ceston Davies. Mae di bod yn cael ambell i ffrau efo Astles hefyd. Mae rhaid nhw bod yn hynod ofalus fan hyn. Mae hyn yn ffôl, mae o'n wirion. Mae Horan di gweld Carden Felen. A mae o'n gall iawn yn mynd at y dyfarnwr. Ail Garden Felen i'r ddau. A mae'r ddau'n gorfod gadael y maes. Ceston Davies, George Horan, dau ddyle wybod yn well. A mae'r gêm yn mynd i orffen efo 10 dyn yr un. Oedd hynna i gyd i fi i Horan de, am bod o'n rwystredig. Rwystredig efo'i dîm o, rwystredig efo'i perfformiad i dîm o. Ceston, gath o Carden Felen yn gynnar yn y gêm do. Felly, ti'n fod, efo munudau i fynd, sef fod i bod dipyn bach fwy clefar. Un cyfle ola falle, un cyfle ola i'r pencampwyr. Byrne, chwilio am Aaron Edwards, mae'n cael ei ben i dde! A mae mewn gan Pŵl! A mae Pŵl di'r rhoi'r Seintiau Newydd mewn pwll o anobaith. Ac mae o di'r rhoi llawenydd eiliadau ola i Cei Connah. Mae'r dyfarnwr yn cerdded at y dyfarnwr cynorthwyol. Mae pawb yn syllu ar y ddau ddyn yma. Di ddim yn cael ei chaniatáu. Cam sefyll ydy'r penderfyniad. Dwi'n meddwl mae yna rhywun yn cam sefyll yn blocio lle mae golwg Harrison ydi o. Mae Disney o flaen Harrison. Dyna di'r broblem. It started off quite tight and cagey in the first half, which I thought it was always going to be. Tight pitch, long grass, tried to stop us from playing, and they did a good job to be. I think once we opened up a bit and got our passing game going, I thought we had the better chances in the first half. They had a few set plays and went long as they do and got some territory, but I thought second half we played some really good football and probably should have got the second goal there. I thought it was a very, very close game. I don't think there was anything in it, and I think a draw would have been a fair result, to be honest, on reflection. It's a penalty. I've not seen whether it actually is a penalty, and I've had the chance to review it back, but he's given the penalty and I'm not too sure it is. And then the goal at the end that we've had disallowed, you know, the linesman has said he's interfering with play, but it's clearly, I haven't seen it completely, so I can't make a total judgment. I can't commit my whole self, but it's went in the bottom corner, so how's he got in the line of ball? I don't know. And the linesman stand from a side angle, so he's not standing head on. But they've given it now. We've got to get on with it, accept it. And I thought we performed reasonably well. You know, we could do better, but you know, disappointed about the result.